হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ আম গুড় দি বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া যিহেতু আম যথেষ্ট ওলাইছে, আমখিনি মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। অকণমান মিঠাতেল দি তাত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি আমখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হোৱাত মই ইয়াত পানী অলপ দি দিম। এতিয়া মই পানী অলপ দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান সিজিব লাগিব। ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, হালধি অকণমান দি দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ, আকৌ জিৰা গুড়ি অকণমান দি দিম। জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই আকৌ লৰাই পিনে আকৌ অকণমান সিজিব দিম। খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মই ইয়াত গুড়খিনি দি দিম। গুড়খিনি দি আকৌ অকণমান এইখিনি এতিয়া সিজিব দিম। গুড়খিনি যেতিয়া মিক্স হ'ব তেতিয়া এইখিনি মই নমাই থৈ দিম। খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। এয়া হৈ গ'ল। ইয়াত মই অকণমান চাট মছলা দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া টেঙাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। টেঙা মিঠা ভাতৰ লগত খাই ভাল লাগে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।